Oke guys, welcome back to my channel Asal Jalawak. Kali ini anak saya ada aja nih bikin tarigu pakai gula berem, gula bodas deh. Gula bodas, pakai gula bodas. Cerita nate mukbang. Biar apa deh? Biar apa? Biar es. Biar estetis, biar dimakan guys. Mantap katanya. Padahal tadi goreng-goreng acan. Pasti lagu kayak aneh. Anak-anakan. Kumaha rasana deh? Amis. Wow, manis katanya. Manis. Nges merenan nges galo. Oh guys, keren. Lihat kayak gini nih orang Jawa. Ini terigu mentah sama gula bodas dicampur air galon. Dikocek-kocek. Lanjut ke part 2.